Kaswasik agro machinery kawanra shapi ya kikor ki babun jat ki banpen sobat penstat haka kamrap kamrang jui. Kini kikor ki kenthop ya ka mini rice mill ki banpen sok haka kam teriat kaba. Ka padi tracer banpendan kam haka basyok kaba. Ka power tiller lengba ka company ka bananam ka Comaco company. Nang tasa ka power tiller na ka company ka ba Kamslem. Ka Greaves ka ba Donru ka Jakashong ya unongnya lambat kiwe ki jatkor na ka benta ka kamrap kamriang. Ka Swastik agro machinery ka Don Harani Market Beltola Tinyali Persya ka hotel Nakshetra. Nakabenta ka jingte ba company pila ban phone hakini gi number. Kadba kajing ki galanang jur hapo kanong ba shlong hadin gajing syaksyo jong kilangut ki rupai ba khasi haki kato kanangut ki barjela layok kubor pat bakawe ka trok kitmar kabana po Punjab kala ingkong hikat hadin baki tlik ding kila bamdu ya kane ka trok kane gajing ja kala jahnin siteng senya hakapor ar siteng baje ea hakawe gajaka kabadon hako kasnong umran Haribhoi district katkum ka kubor balayok lum laitu bakane gajing ja kala ja hakapor siteng senya katba kate ka trok kitmar kabadon nomor PB not R BV nyon riu lai ar kabala penyang hakmat kawe gadukan bam ha umran kala kemding kensan badru kitlik ding kilayo on bamdu sendon dia kate katrok kane katrok kadairu kabakit ikitin kabalawan ra napo Nepal banlik penhapat chapo Tripura la ongru bah kate ka jingja kane ka jingja kemding jong kane katrok unongnya jong kane ka kali ulang yo thiak lengai hapo kane ka kali badde hadin ka jing pethai kensan jong ka tayar baula kendit ba yo i bakading kala kelang badru on bamdu sendon dia kane katrok katkum ka kubor balai ulum leng bagi pulit laitu bakadauhi ka batikna halor kane ka jing kemding jong kane katrok empatla setia bantem la kane katrok kala kemding hi neladon manu bathang yaka namar ka jing tokit halor kane ka jingja kanang ya chikmat leng bagi bor ng pulit Haribhoi district आप थोड़ा बता नहीं सकता ये हादसा कैसा हुआ और कितना टाइम में हुआ आपको थोड़ा जानकारी होगा जानकारी है 2:30 का 3 का टाइम था रात का आग लगी हुई देखा भैया गाड़ी को जैसे आग लगा था हमारी गाड़ी पीछे खड़ा था जब इधर पूरा मजा आग लग गया हम सोए उठे देखा गाड़ी को आग लगा फिर भैया उठ के गया होटल पे से इन्होंने फोन करा पुलिस वाले आए फिर आग बुझाने वाली मशीन आई जब तक तो गाड़ी जल गया था तो ये गाड़ी कहाँ से आया गाड़ी तो पंजाब की गाड़ी थी नेपाल से लेके आया था माल अगरतले का माल था और क्या क्या माल था ये लोहा भरा हुआ था प्लेटें थी तो कोई आप लोग का कोई डाउट नहीं को ये खुद जलाना कोई जलाया ऐसा कोई कुछ हम क्या कह सकते हैं गाड़ी तो आग लगा हुआ था देखा आग लगा गया खड़ी गाड़ी में तो अगर गाड़ी चल के आए फिर आग लग जाए फिर तो होता कोई तार शार्टंग हो गई कुछ हो गया वो सो गया था गाड़ी में सोने के बाद आग लगा तो डाउट है कोई तो कुछ करा होगा हाँ गड़बड़ करा तो भी आग लग गया तो कोई ये हादसा में कोई जख्म तो हुआ कोई जख्म तो बचाव हो गया केबिन गाड़ी का बच गया पीछे गाड़ी जल गया पूरा